ассалому алайкум дӯстони азиз, бародарону хоҳарон. Аз ҳама шумо хоҳиш наворро то охир тамошо кунед. Ҳатман ба ёри дӯстони худ бирасонед. Дар Русия ҳар шахсияте ки нисбати Қуръони Карим ноҳурматӣ мекунад, аз дигар давлатҳо фарқ карда ва ҳамчунин ҷиноят ҳисобида мешавад, гуфт Путин. Мо медонем, ки дар дигар мамлакатҳо онҳо дигаргуна ҳаракат мекунанд, бар дини одамон аҳамият ва ҳурмат намекунанд ва ҳамчунин ин ҷиноят нест гуфта фикр мекунанд. Дар 282-уми моддаи Кодекси ҷиноятӣ Федератсияи Русия ҳар шахсияте ки нисбати Қуръони Карим ноҳурматӣ мекунад ё ягон кор зидди мусалмонҳо мекунад, ҷиноят ҳисобида мешавад, гуфт Путин. Рӯзи 29 июни соли 2023 Президенти Федератсияи Русия Путин ба шаҳри Дербент ташриф оварданд ва пас аз намоз ба дохили масҷид ташриф овард. Муфтӣ ба Путин як китоби Қуръони Каримро ҳадия карданд. Ва ҳамчунин Путин дар конференсияи худ гуфт: ва мо ҳар доим ба ин қонун амал мекунем. Яъне ҳар қонуне ки ҳар коре ки нисбати Қуръон карда мешавад, ҷиноят ҳисобида мешавад. Ва мо кӯшиш мекунем ба ин қонуне ки имзо кардем амал кунанда бошем. دوستان شرکت داروهای گیاهی داروهای ارگینال و تورانی تازه را به شما توصیه میدیم. اکمنی پاستا برای پرستادید و مردانگی را به قوت کردن. سمیوان برای بزبالش ویسگیری ای 12 تا 15 کیلو را ویس میدن. مینوکسیل برای موی سرورش را حفظ کردن و برآوردن. پیگمنتو برای کسل پوست و بیماری پس. کرم فرنگ برای مهلت غمخوابگی را طولانی کردن ای 20 تا 45 دقیقه. فدزار برای خراب شوی ای 8 تا 12 کیلو را خراب میکنه. و همچنین داروهای کرم برای کودک و آدمای کلان. میتونین با باوری از شرکت داروهای گیاهی داروهای خودتان را زکس کنید. دستافکا به تمام شهرهای آسیا هست و همچنین اگر مسکو باشه به تمام مترو دستافکش به پول. مرحمت.